Miki, ajde da brojimo do 20. 1, 2, 3, kaži 3, 4, da, sljedeći je 4, kaži 5, kaži 5, šta je puklo? 6, ljubavi, 7, kaži 8, 9, 10. Hvala. 11, 12, 13, 14, kaži 15, 16, 17, 18 kuglica, 19, kaži 20 kuglica. Ajde sada brojimo unazad. Sad sklanjamo kuglice jednu po jednu. I kažemo onaj broj koji mama sklanja. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ljubav, 13, 12, molim srećo, 11, to je papagaj, 10, papagaj, 9, 8, crveni papagaj, kaži crveno, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, sunce nije deda, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kaži 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, Gesundheit, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hajmo sad na srpskom da brojimo. Sad kažem, ovo, skupili smo 10 kuglica. Ajde da brojimo do 10. 1, kaži 1, 2, 3, 4, kaži 4, 5, aha, 6, kaži 7, 8, kaži 8, bravo, 9, kaži 10, kaži 10, 10, ok, prihvatam vam. Ajde sada brojimo unazad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, sunce. Ajde sada brojimo ponovo kuglice, a sad brojimo plave kuglice, jel može? Hoćemo na srpskom da brojimo? Može? Može. Ajde sada brojimo na srpskom. Imamo 3, 4 kuglica. Moramo da skupimo 10 plavih kuglica.
Da, ljubavi, moramo da skupimo 10 plavih kuglica i onda brojimo. Da, i onda brojimo od 1 do 10. Kaži blau. Kaži blau. Ne, kaži blau. Brže. Ne, kaži blau. Kaži plavo. Ok. Kaži plavo. Ajde da brojimo. 1, 2, 3. Znam da može, sunce. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha, hoćemo da brojimo unazad, sunce. Ajde da pokupimo sve kuglice. 10, 9, 8, molim, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo! O, ispade nam zadnje. Molim, sunce.